Pozdrav svima, dobrodošli ponovo u Tolkien univerzum. Ova epizoda će se baviti jednom lokacijom, jednom veoma interesantnom i misterioznom lokacijom pod imenom Dol Guldur. Oni koji su gledali film Hobbit ili su čitali knjigu prepoznaće ovo ime kao lokaciju gde se krio takozvani volšebnik, nekromanser. U filmu mi tu lokaciju vidimo kao jednu ruševinu, mračnu kulu gde vlada senka, jedno vrlo opasno mesto i gde se nalazi entitet pod imenom, kako ga tad nazivaju, volšebnik, to jest nekromanser. Nije se znalo šta je ovo, ko je ovo biće, šta ono radi tu, zašto je tu, ali se pretpostavljalo da nije ništa naivno, da je jedna vrlo opasna stvar u pitanju. Dakle, to je prikazano u filmu Hobbit. Šta se desilo pre toga? Otkud taj volšebnik tu, taj nekromanser tu, ko je on, šta radi tu, koja mu je misija i šta se dešava nakon toga, dakle sa celom tom lokacijom i sa tim entitetom koji je zapravo, kako se otkriva u literaturi kasnije, mi shvatamo da je to Sauron, dakle mračni gospodar koga vrlo dobro znamo iz Gospodara prstenova. Tako da sve u svemu je jedna vrlo interesantna priča. Gost i ove epizode je Marko Miranović i on će nam reći nešto više o ovoj zanimljivoj lokaciji. U filmu i u knjizi nije prikazano mnogo i lokacija je ostala misteriozna, tako da evo prilike da otkrijemo malo više informacija o njoj. Kada govorimo o Dol Gulduru, vredi napomenuti da se njegovo ime pominje negde oko 1050. godine u trećem razdoblju, kada je reč o hronikama Srednje zemlje. Najverovatnije negde u tom periodu pojavili su se i Istari, odnosno čarobnjaci u Srednjoj zemlji, tako da postoji definitivno nekakva veza između pojave Istara i pojave senke u Mirkudu, odnosno Greenwoodu. Treba napomenuti da se taj deo Srednje zemlje zapravo dugo vremena nazivao Greenwood, ali odjedanput je neka senka pala na taj deo i Sindari, narod koji je živeo tu pod vlašću samog Thranduila, polako li sigurno se pod senkom odseljava. Oni se odseljavaju duž reke i sve idu na kraj severa Greenwooda, a u Mirkudu je u tom periodu sagrađeno jedno, možemo slobodno reći, utvrđenje, stronghold, u pitanju je Dol Guldur, ili kako bi se isprave reklo na vilenjačkom Dol Guldur. Kada govorimo o samom Dol Gulduru, treba napomenuti da njegov prevod sa vilenjačkog znači brdo crne magije ili volšebništva. Mnogi ljudi, odnosno u stvari mnogi članovi Belog saveta su smatrali da ono što se pojavilo u Mrkoj šumi, da je samo jedan od ulara koji se vratio, jer je prošlo više od 1000 godina nakon totalnog uništenja, praktično rečeno, Saurona, nakon velike bitke kada je poslednja alijansa ne samo uništila Saurona, nego već i njegove snage, uključujući i one čuvene Nazgule, odnosno 9 utvara. Sad, smatralo se da se tu najverovatnije pojavila jedna od utvara. Vrlo slična je priča kao i onoj priči kad se pojavljuje utvara, doduše nekih 300 godina kasnije, ako se ne varam, na severu Srednje zemlje, Angmar, u prestolnici Angmara, ona na kraju dobija ime Witch King, odnosno veštac kralj od Angmara. Tako da je Sauron Gortaur ipak uspeo na dobar način da prikrije i svoje namere i svoju ulogu kada je reč o Dol Gulduru. Zanimljivo je da sam Dol Guldur mi prvi put susrećemo već u knjizi Hobbit, ali i u knjizi i na filmu svakako, i to u tom trenutku kada Gandalf uspeva da jako dobro predvodi svoju družinu, ali u odsutnom trenutku on ipak njih napušta kada ulazi u Mirkwood, odnosno Greenwood, i on kreće na jedan quest, kasnije se uspostavlja vrlo važan quest, odnosno potragu, zajedno sa svim članovima Belog saveta. Tada su oni konačno odlučili da proteraju volšebnika koji je postojao u Dol Gulduru. Naime, sad ovde treba svakako i napomenuti da je postojala jedna kontraverza vezana za Saurona koji je obitavao u Dol Gulduru, jer su jedni bili ubeđenja da je on apsolutno
Sauron, kao što je Gandalf, on je to kasnije potvrdio. Jedno je sigurno, senka, takozvana u Dol Gulduru, je uspevala na neki način da prikupi svo zlo oko sebe, tako da kasnije imamo pojavu i orkova, i paukova koje susrećemo u Hobbitu i mnogi drugih stvari. Oni jesu uspeli da oteraju senku iz Dol Guldura, Beli savet tokom napada, ali ono što ipak trebamo reći da se ta senka vratila već 10 godina kasnije, jer naime Sauron je odlučio ipak da povrati Dol Guldur zbog izuzetno i ozbiljnog strateškog uticaja i jednostavno on je poslao 3 svoje utvare. Jedna od tih utvara je bio i onaj čuveni Kamul. Za Kamula se smatra da je po rangu moći odmah bio drugi iza Lord Nazgula ili kralja vešca od Angmara. U svakom slučaju, Sauron je 2951. godine konačno se i obelodanio u Mordoru, vratio se zajedno sa svojim utvarama, mada je to urađeno značajnije i pre, i tada su mudri u stvari shvatili da on ovaj potez planirao možda i mnogo dugo vremena. Strateški rečeno, Dol Guldur se nalazio na fantastičnom mestu, jer je Sauron mogao da napada ili širi svoje zlo, kako na sever, krajnji sever Srednje zemlje, odnosno Mirkuda, da napada jedno Vilin kraljevstvo, a na jugu je mogao drugo Vilin kraljevstvo da napada od Galadriele. Znamo da je tu postojao Lot Lorien, odnosno šume Lorijena, i to se na kraju zaista i dogodilo. Na samom kraju, odnosno raspletu rata za prsten, dok je i u Mordoru trajao, dok je Mordor napadao Gondor, Sauron je poslao svoje utvare, ne samo utvare, već i legije orkova koji su napali kako na severu Tranduila, pa čak i planinu Erebor sa patuljcima, tako na jugu su uspeli da napadnu Lorien i kaže se da su velike štete naneli i jednoj i drugoj šumi. Ovde imamo i jednu zanimljivost zapravo vezanu za istorijat Dol Guldura. Ona je vezana u stvari na način na koji je Gandalf sigurno utvrdio da se volšebnik nalazio u samom Dol Gulduru, odnosno da je vršio uticaj zla na čitav taj region i da je to stvarno bio Sauron, a ne jedna od utvara. To se dogodilo 2850. godine, naime u tim tunelima, holovima, dungeonima Dol Guldura on nailazi na jednog patuljka, u pitanju je Train II. Ako ćemo tačno, Train II je u stvari otac Torina Rastoštita, koga svakako poznajemo kroz film ili kroz knjigu Hobbit. I ono što je bilo jako zanimljivo jeste da je on njega našao u polusvesnom stanju, gde Train II uopšte nije mogao da se seti imena, ali on daje samom Gandalfu tada ključ i mapu koja će odigrati svoju ulogu u samoj potrazi za Erebornom, odnosno u kasnijem uništavanju samog Šmauga. Jedna stvar koja je dosta bitna ovde napomenuti, Train II je bio poslednji patuljak koji je posjedao jedan od 7 prstenova moći koji je upravo Sauron Gortau dao patuljcima i on ih je vremenom vraćao ili su bili uništeni od strane zmajeva. Što se tiče samog kraja Dol Guldura, tu bi trebalo istaći da se na neki način on poklapa sa padom Bara-Dura, jer sve snage Saurona više nije imao ko da predvodi. Ako su utvare predvodile napad i na jednom i na drugom mestu, Saurona više nije bilo ili je tehnički bio sveden na senku, kako se kaže to, kad je prsten bio uništen, tako da i Dol Guldur je verovatno na vrlo sličan način završio, ali pošto je to nekada brdo bilo, odnosno oblast naseljena Sindarima i Vilenjacima, oni su se ponovo vratili u tu oblast i ona je ponovo dobila to svoje staro ime Amon Lang i postala u stvari prestolnica takozvanog južnog Lorijena. To se sve događa u 4. dobu. Na kraju, eto da napomenemo da je baš to pronalaženje Traina II ubedilo i Beli savet konačno da reaguje, kada je i sam Saruman Beli odlučio da
je definitivno Sauron u pitanju, mada postoje i one krajnje namere samog Sarumana Belog, a to je da je on znao da je to Sauron, da je on bio jako upućen u prstenove moći i da je on pustio Saurona da istražuje oko reke Anduin, upravo tražeći za jedinstvenim prstenom. Saruman Beli je ubedio tada mudre, odnosno Beli savet, da prsten je najverovatnije otišao kroz Anduin u more i da se to više nikad neće ni pojaviti, ali u stvari potajno, kao što svi znamo, on je i tražio taj prsten i počeo da želi, odnosno da žudi za tim jedinstvenim prstenom moći i u stvari on je bio na neki način i u pravu, samo što nije Sauron, već Golum, odnosno Smeagol, totalno neko treće biće našlo prsten i na neki način ga izbacilo iz te igre i jedne i druge strane. Tako da vidimo da tek na kraju, naravno, kada je Saruman Beli video opasnost u Sauronu, on je odlučio u redu, svi napadamo Dol Guldur i oni su bez problema tada izbacili Saurona, ili je sam Sauron pobegao na sasvim drugo strateško mesto. To sad sve ostaje deo priče. Čuli ste priču o Dol Gulduru, nadam se da vam je bilo interesantno. Hvala Marku naravno još jednom za gostovanje i što nas je ponovo uputio u tajne Tolkien univerzuma. Ostanite uz kanal, slede nove epizode, a mi se vidimo sledeći put.